megalayapost.news Wai samla belatip kerteng kum samla kambyang bor lengdo ubana kasnong sengku riboy district ubadan ya kasab drojing dro bat panwan durba hakirukom kiba itenan bat kiba don laki kana menta kasngiu tu samla ulas sedang ban penipat ba ela kasam dak ba penlong ya solo arts exhibition haka building kaba ar jong kanong po shopping complex kabala longru kum kayo kaban pen iya kijing dro ba per kiba ula de bandro kibala sot harungkat kijing itu kana ya kateke exhibition lawan ban aimin sim bat pelipat ba do ba meral bon sim MLA kanong po kakong bala kanti umba Presiden Kariboy Area Welfare Association kakong rida lendam nakatanat sports ki kena school lembat ki bahayi ngasam haba kuren nakaliang samla kambyang bor lingdo lopan pa ko jing sngungu kabaula yo e kanikalat man sedang penipat ba e kasap jong u ling ba kanika exhibition bat ulai ku ru yo Deputy Commissioner Kariboy ubala ailat ban penlong ye kanika exhibition hamuda bat kumjuru yo MLA bat ki perlok parjor ki belawan ban aimen sim ha kanika sungi sedang nakaliang tu samla ukot wer ya baro ki samla kirang bat kilong kimi banwan aimen CMU da kabawan jungo ya kanika exhibition jong u bat banthir ru ya ki jingdro jong u shushu ula karpa ru ki khna school ki khna college bakinwan ban aimen CMU bar ula ongru bakani kan longru kumkala panwat jeng nang jingtip shapang gani ka sam khamtam na kabanta ki samla ki brang don ha ka jing pule Ini kalau diingat waktu beliau ulang terbuat, mentah kata jenis itu teknologi. I don't care. Pada kerja ini kita best. I don't care. Nama aku ada CCTV orang kamera yang di pendrive orang. Mentah kini di microchip dan di motherboard baru akan kita lock teknologi kita. Mentah kata yang penting yang sepuluh itu tangkum kapan dah. Andre ladang ini dah kawai pada kompas ini bakal contemporary bahkan ni. Itu abu jadi ini ladang ini microchip ni. Jadi kalau dah kawai ini bilang itu. Datang apa tay pi kene kacung ngaji betai kene kalau mbak insecurity yang ini diberi kaji syak spy ni beliau mana kaji keren dalam society pun keren padahal baharu keren padahal kalau sendiri keren tak kalau ini di mana tak kalau beliau datang ni ada Nilai bawti pada tahun pada hari. Nitang suya nak melakukan khabar naya nak tu, musyak banyak melakukan. Musyak boleh dukan orang musyak boleh muntah. Tengok kan boleh boleh area muntah. Tak ada perlu yang itu. Insecurity mereka, no penting nak terang tidak normal. Let's do syabe. What ubri dan parking show. Tak ada perlu yang itu. Berkata kita kalau insecurity jawab kita beri kalau insecurity. Kublai pibero kerten juga ada ikan yang boreng do ngade visual artist but mentaka seni lapli ya solo art exhibition kerjonga dai MLA badan brom jingi i sameral bons im kaji kerpat kalong ba PSU bha banyawan support inga dala ki jong ikmat kajiwan ki jong pi kat ai mesim inga badang la shishu un penjana ya kasap ba ublai la ainga kajaka ka ba ngapelong kan ni art exhibition ka dai hapo muda building second floor kan kelas dan ngelapli mentah kasni nyuturik bunai balai arjat pendriu bat ansapen kut harga khandai terik bunai balai arjat pendriu bleshibon harga ni ka selo exhibition ke jonga phila bani i kidu bafer bat phila ro banthit akador ke babiang ki painting hi ngalale ngadu ki culture ki bede haka pendrai ke jongi ki khasi kini contemporary art ki bede hakani ka jok ba menta bat shibun khantam ki khana school lada ki don ka por banwan ka ajingerap eki shibun bakin yoi yaki ki bang alale hakani ki solo exhibition ka jonga namar kapan i kumno ba ubriu im hakani ka jok benta bat kini ki jing start ki ba menta ka teknologi mo hakaba ikhna school bunhi nangi nyimpat la bani i yakini ki exhibition namar khamnyar ban
bakin yo exhibition hane hapo khantam ka family boy jongi te lada kiwan kalno ka kabuk siar ki bakin explore bakin wan pe yakin ki art ki jonga kani ketika ini ke program kiba hanga shimet ketika program kaba aiman sim atu kata-kata namar bahagi dong berkitan ki jengi nang guna ki program ki betum kini agasi kaba usamla yang bor wan bani penduk ya nengkong ngalong ngam na pelit jimutan keren Jepang kaat di Bainatro unta ter but phone nengkong ni phone ni lah keren tu orang yang kenduk orang tawan di lawan but hadim bai lawan leitu bagandot program untuk ladakan live dengan wan teka pelong yang apakan perkat ni usamla uba naka shnong sengku ubalami ubala persyam ban pentikena baga sap pohong ka bubleu la kerpang yepi pila penut kampok kita kini gejing menut gejing pi gejing melak gejing pi ka courage kepada hati jadi kita ke ba tong samha na rong dapat ni cepat ketika ketik yang mensim ki jongaru ang tu resmi hadir ba ilami nalis ketik yang ang ong ba dan ia lendet jong udin usamla ubadan kini ka kok hat dia keren ini ke tip karyatnya kamyatnya kalau nak belum tang bangan ni be ni saya page audience kiwan one page exhibition one nama apakah nang nyar wah gini jaka ju i kiban le tom ni kidon kiba nang bandro kiba bit bandro kiba don kesat tang ba ke exhibition ba kini ko combat ba the level of painting ke ba phi philale kelalong ke standard kelalong kham syajra te dia nak kenal masuk ba so don bok pelak adu kadang tangan ni segi lisbon dia kecing khot kecing pi bandan rengkat naga mentaban pli ya kini solo art exhibition kabu pi pila persyang kadi kalong kum kecing ai bensim naga menta ki wei de ki samla apo katem riboi ke beit kecing ni ki kecing ya lenti kecing pi ki sutuk kamlong bus kecing kecing jinjar kuno benyo ikilan kelenti kuno benang penbahaya kam kuno ben tikena ba sap untuk pipi dan kinang la ben i ba ka perthei kan i ki pi ha kejenga lenti jong ki babun ki ba ki lagi dei kinong ida kai sport lagi dei ki badan ki sap ban ruai ban sha lani kido ki sap ki bengi ida kejenga lenti kam dei ku so Megalayapost.news